Yo, boom, guys, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimandi umabuya ubamba olunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala umlomo ongathethi imanga. Welcome to King Ginger TV, and this is Angisakufuni. On this show, it's whereby I give people a platform to break up. If you are dating someone or you are in a relationship with someone and you feel ngathi usufuna ukuhlukana naye, don't hesitate. Make sure that you contact to King Ginger and with Ginger, I need that platform. Ngifuna ukulahla lo muntu endijola naye. Mina, I will do the right thing. Uzamlahla Mzansi, I urge you even today, hlukanani. But right now, what I need you to do, I will give you this chance. Subscribe, and take me straight to the Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimandi umabuya ubamba olunye uhlase. Welcome to Angisakufuni. On this show, it's whereby I give people a platform to break up. No way, breaking up now. My sister, hey, what made you go to Yo, Mzansi, stand up. Ifikile iGiyani bafethu, iGiyani yaseNgcobo. As you all know, it's going crazy, it's going bananas bafethu. So this is the platform I give people to break up. But hey, whoa. Before I do that, you need to subscribe on this #1 channel. Tell a friend ukuthi King Ginger usevelile screening bafethu and is urging us to subscribe bafethu. We are on the road to 200,000. We are on 142 because of you guys. We only left with let me see. We left with 58,000 subscribers. That's nothing. We'll do it in a month. Ngiyabonga Mzansi, ngiyabonga kakhulu. Upalile my sister naye uthi kumina King Ginger, I want to talk to you. There is someone ondidikayo. Ndifuna ukuba ndilungise la way ngespeed. So Ginger, ngicela unilalele. Awumsondeze, welcome. Akwezotshiswa ilanga apha. Yazi ngesilingeni izulu shisa umntana okhanya kanje ngelanga molo sisi. Molweni bhuti wami. Are you good? Ngiphile inkosi yakho ngiphile njani? Sharp. Igama ubani? Ngibabalwa. Can I call you PP? Akho ngxaki. Babalwa. Okay, right. PPL bakwenzani and why ulana? Ithini into mntasi? Yo, Ginger mntase. Ba uyayazi ne? Aka declare relationship inoba yi 2 years ngoku. Yeah. Siyazama. Okay, right. At first, being actually we're going somewhere. Being actually all right, uyakhula and stuff. You're right. But ke ngoku you funa uphinde ucinge ukuba siyaphambili apha. We growing. Understand? So ke ngoku oqala uthanda amantombazana. 1. Who still does that? We settling. Thank you. Uthanda amantombazana. Akana xesha. Akho nto afuna uyenza. Like ndiyafuna man, like let's grow. You understand? Ayikho into yakhe. Instead, he can't even maintain jonga amazipho ami ngoku. Kuni ndimcela na 2 weeks akonilinde imali yamazipho. Okay. Akafuna ukunimaintain. Ndintombazana ekugqibeleni. Yes. I need iweave. I need toiletries. Yes. You understand? Yes, and ndisho uba xa intombazana funeke everything funeke kube semfani. But no kaloku. Uthe uyandaba wanibona ndihamba phaa estratweni wanibona kakuhle mos uba mna ndingumuntu onjani ndithi so you need to maintain me. Okay. Ayikho into yakhe into ayaziyo nje ukusela ingudi yeblack eqha ugqibile. So okay, I'm trying to understand. So akakuhoyi tu akakumaintain tu kuningi angakwenza kanti akala lexesha lami phofu ke nasebhedini nasemvana kakuhle. Okay, PPL, ngiyakuzwa ke lapho. So tell me, wena ke manje ke umi kuphi? Usuna yena omunye umuntu ke wena ke ojola naye njengoba yena ke usungasamfuni? Hayi Ginger, xa intombazana you must balance to. Must balance. Ucimba le with dithenga ntoni? Yo. Balance the equation. Alo ndiyambona ba akakwazi so ndaqonda ba man
noba kukho igap eyenzekayo apha so manje ihle ndiyilungise. Okay, ngiyakunderstanda ke ukubhalansa ke. So njengoba usubhalansile yini into ofuna ukumtshela yona ke today ukuthi Hayi awusamfuni? masiyeke mntase. Uzomtshela ukuthi aniyeke ne? Masiyeke akho nto yakhe mos. Akandiyiboni. So akho nto yakhe. So the grand mna So shem. yazini angifuni ukukushisisa ngelanga kakhulu ne? Because la kuyashisa and I'm burning too. So xa ifika apha yintoni into ofuna ukumxelela yona? Masiyeke finish cha. Useless mos. Masiyeke. Ungawushintshi kumqondo kumusulana. Mesela. Oh, hayi so. I hope ngeke kulokhu uthuka utatazela. Ubani igama lakho umlisi? Ulungile. Ubhizi intombazana. Eish. Yambona aphendula ifoni ngoku. Hello, Lungile? Yebo. Yes, we are speaking to King Ginger. Sesifikile mfowethu nginobabalo sila epakini. Ngisacela ukuthi usondele mfowethu khona nizokwazi ukuthi nikhulume. Kuphi? La epakini ngakokwenu ngicela ukuthi usondele bhuti. Okay, ayawuthi ngivele. Vela mfowethu. Lo mfana utatazela yini? Useless thanda amantombazana. Mina ndazi shem. Ayandiyazi. Wena sister Noba uThixo wayentesta shem. ubungazi umchitele njengoba uThixo besakutesta naye. Yo hayi nawe imibuzo yakho. Yazi lento uzoyenza ukuthi be difficult. Yazi kanti kumele ngibalance ngazi. So kodwa ke wena sister are you happy la ukhona ngoku? You? Andifuna uthetha. Hayi kodwa naye kuzadangela. Ngixelele. Uzofika hayi. Uzofika but you are happy. Unemoto lomtsha. Unemali. At least ish Useless bangaba kanqabanga lamaphaca wakhe lawa ya. Andazi ba. lo uqoka amaphaca ne. Umthathe ipiyena. Baba la usasanga. Asoze. So ububhalile lapha ukuthi akakwazi nanoku afford ibhabhuli. Akuyini ibhabhuli abantu abangayazi ibhabhuli intoni? Uyaqonda masa ndithi ngoku kwistandard sangoku. Uyayiva ke ngoku. Xa sihambayo phayana VIP, you understand, bubbles, champagne. We must pop. We need to pop. Oh, So we must pop. pop the on. Ayumva ndithi into yaziyo yingudi yeblack qha. Asimletha. We popping bubbles right now. Okay. Wasn't I welcome? Azo pop ibhabhuli lapha. Slaggeis les site enkulu le. My brother, hlala la bhuti. Kalakathi. Kamba kanjani? Yaze inhleke ke le jacket. Ubani okudesignele le jacket kasi? Ngishayela off. Show when. Yini igama le brand yakho? Kop. Yeah, King of Peace, bro. King of Peace. Sure. My brother ngihleli naye ke iQueen of Peace lana mfethu. And iyangichazela ukuthi wena umphethe kahle and niyathandana and uyakuthanda. Wena ungathini oyithanda ngayo? Ish. Ekala. Ningakhulu ngaloma. Ningakhulu. Kodwa nje ungathini oyithanda kuloko kuningi? Ayena umuntu onothanda impela ngiyambona nami ukuthi uyangithanda yena. And uthando leni lumnandi. Lumnandi lona impela mangisho. Angazi ke kodwa sesila. Hayi na uyasho ukuthi cha ngempela lumnandi and umphethe grand mfethu. So wena le relationship yenu niyibona yakuphi? Kona lapho ke yona. Kanti ubani indoda kule relationship makuthi wena wazi ukuthi yapi le relationship? Hayi mina ka. Manje why kanti mangikubuza imibuzo kumele ngiyibuza amadoda wena emise kuba ngathi uyakusokolisa lo. Iningi kakhulu izinto engakayilungisi kahle yabona. So awuyiboni niyandawo kwamanje? Indlela ikhona siyaphambili kodwa ke angeke ngisho ngichaze nami ukuthi ngisho ukuthi kanti Unama doubts. Uyamdoubta. Uyazdoubta wena. Udoubt situation. Yena ngamthembi kahle ngithona. Okay. Yeah. Oh. Angamthembi kahle yena umama impela. Yabona ukuthi inkinga yena umuhle impela ukuthi antu uyazi nathi suka singase sithuse. Yini le oyingamthembi? Umuhle umama mfana. Ibambe lapho. Mama, ngicela umtshele konke. Khonta afuna ukumtshela wena. Hayi. Saphinda iwoyela yaqhubeka ithethe. Yeah. So, Lungile. Dala I think ayikoqala uyiva lento. Yayiva ke ngoku but ke ngoku
nabukuthenqa ndibizele nee-cameras noba uzawutrive kakuhle ngoku okanye nee-signs noba yiloo nto sithi mna awundithembi noba kukho ii-signs bumane uzibona ngoku eva ke ngoku Ngixelele inzima le nto zikho zonke nge-shelf 1 zaqala ndithetha isizathu kwenzela uba uzoyiva le nto ndizayithetha ekugqibeleni bakutheni side sifika apho ne alright sinexesha kanani mana usivana 2 years oko sivana ne oko sime kulaa ndawo iyi-1 andikaboni into mna into yaziyo ukuthembisa yathembisa qha ayikho into yenzayo 2 xa yekho bhizi namantombazana akho nemali oyizisayo zakuxelela bekunini ngoku bendifune imali yamazipho kuwe jonga amazipho am ngokanjani andibana namantombazana ubhizi ngawo bakufuna ntoni 3 suthetha ndiyathetha suthetha ndiyathetha 3 okay sharp ndizawuthi kuwe masiphume siyobona abantu at least like let's live life tu awukwazi wena yintoni awukwazi like mna my peers right now are living the life they popping champagnes bro wena into yaziyo ukuthengana necase qha yengudu ye-black awusundiqhela wena qhubeka sister 4 awusundiqhela akho nix like mna I don't see this going anywhere I don't want to lie because I've been trying to tell you this but ke ngoku wena awuyiva loo nto yindawo ohlala kuyo kunini sihlala pha bekunini ngoko xelele mntasi yo hayi sana sewahleka usikabe nje ke sana andimele qha ndiyazi ke sana so my sister in short words mxelele ayikho na uyayibona I think iyazicacela kuba njengelanga ayisho lento ongibizele yona mama sizwe ukuthi ngangezwe ukhulumile lokho ukuthi into engazi nazo hayi uthi yo hayi ngoba kandiva kakuhle ke ngimkhulele izazi noba uzanibona nakakuhle sondela ngizwe nango ke lungile eyam nawe ayindawo so bemcinga ba mayiphele aba uyagula kodwa yo hayi uyagula ugula ngani uyagula Ugula ngani? akuhlangene Yini engahlangene? ubani washela omunye phakathi kwami naye wena ngithi wamshela hey angumnqondo lo angithi yena wakuqoma awuyiqomanga ubani washela omunye phakathi kwami nawe wena ngithi wamshela uthini lonto ngithi ubani wa invest ama feelings kahle u-investor ngisakubuze lo mbuzo ubani washela omunye umnqondo womzulu sana bendikusaphi ngisazojika ngithi ngizokutshela ukuthi hayi angisakufuni ayikho leyo nto hawu kahle nje seluyena wakuqoma hawu awuphambele okay ke iza nemali le egqitha le ndifumanayo ke ngeza sana nayo imali manje Phela usenendoda. le egqitha le ndifumanayo kudate ke sana umzekele weave bucima ndithatha le weave yeah ucima ndithatha le weave usunani daddy ya Tatakho khona. ubaba naye vele tatakho ke lo ubaba amphethe naye ngithi vela yikho ingane ngenayo ubaba mfethu noma ungashona le ushonele ayisakufuni lengane mtshela ukugqibela uthi ngahle wena ngenda khulula nezaza ba undibone kakuhle inoba undifa kanye unegonogono apha andikwazi ke sana asakufuni awumsangano lo sobona uzuyini ozoyibona ngifuna ukade nginikele nikhuluma ithi ngitshele ka uthi yami ithi ngitshele yabona ngifuna uyazi le ukuthi kuswela namhlanje yabona mawuzofonela lengane noma uyiWhatsApp noma uyilandela ngifuna wazi ukuthi ngizofika kuwe njengephupho elibi ubani wena mina ngukhinjinja ngifika kuwe njengephupho elibi mfowethu uyophupha kabi uyovuka ujulukile umanzi uze kumina ya ngize kungikhinga mshana mina ngayibhayizela ingane ithi ayisakufuni and jonga ayisakufuni nefoni ayisebenzisa sibabili kulenda sikubathathu wena ungena kanjani angithi njengoba ngibizile manje lengane ithi khathelo wena usufeba kakhulu ihlokhu wena uthi abangani lawo abangani umuntu abangani so yena athula kubuke unomba namangani bamantombazane nami ke ngicela ungani noteri naye ucela bamngani noteri ke awuthami ingane ithi ayisakufuni le kulokugoloza soyilungisa sibabili kuphi soyilungisa nizoyilungisa siswami njani ke sana cause anitsamva nomvebhedi soyilungisa wena umuntu ungamthinti uthi angisajoni uyambona
Usikabenje ke sana. Hayi, Uyambona? kahle. Uthi uwenze njani? Akasalizwe ivolovolo lakho mkhulu. Ngathi ndiyahamba. Uthi hayi ngathi malikhokha liyanqaba. Hayi uyanya lo. Hayi ushilo kodwa. Akushongo mina. Hayi uyanya lo. Nawe awudlulisa umlezo uyanya lo. Mina kweze bedroom politics ngihamba phambili mina. Number 1 baba. Khohlwa. Ubhuti uthi uyayiphika le Akaze ngisho. ngisenye isizathu hayi lokho. Ugqibele nini ungichamisa? Yebo. Awu vele seloko nje vele mangiyihlabile nje vele kwenzeka lokho angazi ukhuluma kanjani uzongitshela lento uzofuka ungihlaza nje ngento engekho nje Ngifike ngi-act. uyazi nje vele uthi Wena siswami uthi uyezwe wonke bum-actela wena shuthe wena ubunga imanzi empopho madolo lo. Hayi nawe usundika. uzweke Mfethu kodwa asakuthandi noma ngabe bumchamisa kodwa asakuthandi. hayi sizoyikhuluma Ngitshela uthi awusamfuni. la nje Univile. Univile. uyasho nje mama And akanamoto umxelele. Uyaza ngoku uyaza. Awunamoto. I can for ifoni yami. Ungamfonisi siswami asifuni lababelwe la ngoba bazombhonya lo. Awuyamazi dad, uyamazi ba akathanga shuwa apha enhloko. mina nginazi inyawo zombili Cha ngenzela ukuthi ngalokho Okwamanje. usulwela intombazane la bazothina abantu usulwela intombazane. hayi umama uyawazi sazoyilungisa Akuyena umama. hey Hayi sana. kanti bafowini nje Oh shuthi uma wakho udedi wakho lozayo ifamily umndeni wakho yini. Yabona wena yabona nawe ngathi nje ngathi sizoba nenkinga Ngiyakuthanda nami Mtshela uthi awusamfuni azohamba lo mtshita ngoba ngathi sizoba nenkinga nami Ayisakufuni bhuti. awena samseyikhuluma but lesandla siyangilimaza lesandla sakho njalo. Siyangilimaza kanti wena lesandla. songathi ngitshola nawe nje Siyangilimaza lesandla lokhu sidlulisa lana. songathi ngitshola nawe ngathi wena okhuluma kakhulu Ayisakufuni lengane. Ngithe siyangilimaza lesandla. baf Hayibo lesandla siyangilimaza lesi. Ayisakufuni ingane. Accept. hayi Yini? manje sungithintisa ngeke Awusafuni ahambe lo la. Ubani? Asuke lo la. Uyandika yazi undike. Lock up. Hayibo up. Famba moyeni. Yeke. Famba moyeni. Dibena ntanga zakho. Hawu dala undiqhela kakhulu. Danko welcome. Dibena ntanga zakho. Siswami ehlisa umoya. Ave uyithanda nawe impi. Ehlisa umoya. Uyadika. Ehlisa umoya. Udika ukufa manje uyambona nawe nje. Uzathi izindoni zonisa. Ayisuka. Kwanifona ayiphathayo. Nix. So le ndoda yakho ojula nayo ngabe inayo yini imali? Yewethu. Dithe uyeza ngoku uzumlinda. Siswami okay usumrequest umtshelile ukuthi azokulanda la. Ngeke sambeke nawe. Hayi ke. Into ehambisana. Ngeke sambeke nawe. Akho ngxaki. Yeah. Akho ngxaki. Enkosi bhuti wami. Uyinkosi kakhulu. Lo uphambene lo. Neza mpahla zami eziphakwa ngaso sazithatha udede uzandithengela ezintsha. Welcome. Mlindisa udedi lapha asihambi naye. Yawoza welcome. Mthathe alinde udedi. Ngabe ngithi welcome akakunike ihaki manje wena nodedi wakho. Sanu welcome nawe uyambona sana ngeboots zakhe. Enkosi. Hayibo. Lezi boots zakuprotect. Ha. Lengane lena welcome miyeke lapha mina no Eric. Woza. Ngifuna umtshele welcome uyayizwa lengane ithini ku. Hlala la. Ivumele lengane ikhuluma nje nawe. Singamlindisi le ndoda yakhe le. Ya singamlindisi somshiya la lo mfana lo uzojika abuya amqaqe ngempama la. Uhlangana apho uyayazi Timbaland ukuthi isihlahla sezono lesi. Uyazi ukuthi umnikazi weTimbaland ukuthi wayidelela kanjani. Yabiza lesihlahla lesi. Naleli khande likhulu eluTimbaland. Yeah, Fusek Timbaland, Fusek. Ayicala intombazane yadelela. Yazi izolahla izobukisa ngalomfana lo. Ubhalele la ukuthi azobukisa ubukisile ngalomfana because into amlahlelayo nomlahlela akakwazi ukukhuluma umlahlela ukuthi lo mfana lo akakwazi ukukhuluma nami uthi lo mfana uzofika egqoka uphaka umfana ufika uyiqhokela ijacket yeleda nalomfana ngazogqoka ileda kushisa kanje lengane yiyo ke into ebiyilahlela lo mfana ngoba naleli kuyashisa lana kubophelene phakathi ujulukile manje kusho ungcitha hayi phakathi la iledi ithe ngqi emzimbeni kuningi and akasebenze njalo ufuna ibhabhulu ufuna ini asigoduke mfethu uzo driver wena shosho Hey yo boo your boy King Ginger Cream de la Cream bathi umtimanje umabuyo bambolunye uhlasa welcome to Anti Sakufuni on this show we swear by I give people a platform to break up
Uyabona umuntu my sister manje. Sekuyifene nayo efonini kubande sicebe beseshe. Hey. Imizwa isishintshile like towards you. What made you go to Why the food that? Why the food? Why would you go? Why would you eat about the chance? Why would you not try? Ayeniasho ukuthi bayibhelishisa mkhulu. Hayi no. Ayeniasho kuyasho ukuthi bayibhelishisa. Inkinga usekhathele yisena.